Oprostite glasom opet sredić. Garfield 2. To je on. I to bi bilo. Danas smo se igrali ovo malo brlog. Srušit ćemo ga dole još jedan blok. Da bude potpuno lak. Aha, pa se pogodimo štime. Rima štima. Znači, trebali bismo nešto napraviti u vezi ove epizode. Znači, ja ću to nekako sve srediti. Srediti. Sve ću ja srediti, ne bude znači sad to ovaj klip neće biti u produžecima nikada. Znači nikada nije Rumble nekad biti u produžecima. Ovako. Oprosto zbog ovoga. Ovo sam nije trebalo reći. I ovdje ćemo zaspavati. I to bi bilo to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako vam se svidjela, ostavite like i komentar. Pa vidimo se u sljedećoj. Pozdrav! In this century, ever again. Whatever is over.